No no gutugioka gukwira andu mararemwo ni gwika ati ni gukinya wira-ini na magakinya mari igu nginya Njohero riu Kisinjaira barambiririe gwika cutha imwe igua umuthi mena mwecimiwa makire guku tha imwe na ti kwenda kwao gukira ni marokira ni miukire ugakora kwina barabara mai ni maigurire haha ni hahingirwo no nginya mathiururuke na guku baroganie kire uri andu megukoma ko guku studio ri no kwe manyambo mangi guku iguru tukomage guku to kwina nginya riko ri kugayanio kwina kitchen so ni kwa tutingihuta kwina bafu undu ni kwe tugwithamba kwina wa gucuria nguo kwina riko riu no irio iriukaga mwecimu Njogu Anjũra agiuka ri agoka na irio na tondu no ngari no iremwo ni guka rucini ri onake akarara kana tariu mai me mahu ri riu tugire irio cia rucio nacio muthi utuku wora tugayanie atia riu ndero ngayanie uri andu me kurara uri mariraraga wina andu aigana wina andu aigana ndina Kize na ndina Njogu na hena Wakari ndina Kihenjo hena mundu ugwitwo nucio ungi Mwambui wa Kamande ucio ungi uka tha icio nu Njeri wa Kanyugi Juri wa Kamau riu ndenda nyandike WhatsApp-ini maundu maria Njeri wa Kanyugi no menye hena nginya Dr. Njoroge na hena Dr. Njoroge rauga no saa no maikare ku mwena wa Kanyugi na Jahis atahera mari uguo mari atatu moe karumu karia kamwe no ria mabangiru ino enge haha iguru ino ya iguru Wakarindi na Njuri wa Kamau na Catherine wa Mbui maikario ni Kennedy Mwangi haya Wafake we serious haya riri mundu gwitwo Kaka Davis Double J Njogu wa Njoroge na Mukuhe wa Maina maikare riko Kaka Davis riko uikara riko irio ni ciathira Kaka Davis ikara riko ndo ahuta ucio mweherie riko haya twakigweta othe tutakorwo na andu aingi iwe ni bafu riu turiraga guku andu anji citũ twina mundu witagwo Ranjus ndugithie riko kuria Njogu ona tagibangite Kisinja Kisinja kana kimwe wa gukoma Kisinja ndari wa gukoma ndumwikie gazibu asa Kisinja ri Kisinja na mundu gwitwo Kisinja mwenye production ndio mundu wa gukoma sofa Kisinja aikarie Frida na Sue wa production ni undu wa mikora Like I come in, I think I